哈萨克斯坦是一个美丽的国家，也是我国周边的一个友好的近邻，中哈友谊源远流长。现在有很多的中国人免签到哈萨克斯坦旅游，同时也欢迎哈萨克斯坦的朋友到中国来做客。“一带一路”促进了中哈间的深度交流，愿中哈友谊地久天长。Kazakhstan, Melek Mey. Desde Honduras hasta Kazajistán, les deseo un feliz día de independencia. Kazajstán, Melek Mey. 카자흐스탄 독립기념일을 축하드립니다. 카자흐스탄에 무궁한 영광이 있기를 바라겠습니다. 카자흐스탄, 메라카니. Desejo o melhor para todo o povo do Cazaquistão. Feliz Dia da Independência do Cazaquistão. Cazaquistán, Melek Mey. A függetlenség napja alkalmából nagy szeretettel köszöntök minden kazahot, és kívánok neki békés és ünnepélyes függetlenséget. Kazakhstan Merekemen. Поздравляю братскую республику Казахстан с Днем Независимости. Желаю добра, любви, мира и процветания всей вашей стране. Вперед, Казахстан! Казахстан, Мерекемен! Feliz Día de Independencia para todos nuestros hermanos y hermanas de Kazajistán. Kasachstan, Merekemen. Von meiner Seite wünsche ich natürlich allen Kasachinnen und Kasachen einen schönen Unabhängigkeitstag. Kasachstan, Merekemen.